Yesusku patawaran ing salahku dapatan ipagkalo mo kanako ing tulad kapayapan. Yesus ko penibatan ning biyeko ikain tunay ming Diyos amay upaya. Mematawan kenyatu malulus kakek kami omalmi Ginoo Joseph purit tulang ibabyen mingan keka ing tulang kapayapan ngenit ka bilang pamang. Oh Jesus ko maniwala ko keka ikaing tunay ming Diyos amay upaya. Oh Jesus ko mematawan kenyatu malulus kakek kami omalmi Ginoo.
ingat siya